Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kakin ho nilai kai Euronation hakaliang jadi shenrang, bagi kan ho nilai kai Riar hakaliang jadi kintai, gilalong giladu hakalimpong nilai kai final jangko first match perang knockout basketball tournament arajar Pausau, berpen long dekat khasi Student Union Saumer Union hak South Rigunok pra arajar Pausau. Ya kini gelimpong nilai kai basketball lepen hak perda du General Secretary ke KSU Sengkeme usamna Donald V Thaba, ublalong kumukongsan, ringkat ke jenan lang jung Presiden berem ke KSU Bak Daniel Kerim, belalong kumusembut kongsan, Assistant Finance Secretary ke KSU Sengkeme usamla Ostenik Marbanyang, kinoyalam jangka sinong Saumer bagi dekot ke KSU apa Shillong Circle, Malki Bajayau Circle. Hagajnya kon hakaliang juga shenrang ke Euronation kelalawan penlim no, ya ke Young Blood, da sapu saw la arp kandai basket, badai kena Man of the Match la yora adu basyampang kana yor, kat bah hakaliang juga kintai ke Riar Girls kelalawan penlim no, ya ke Blaze Baller da san pundru la arpu ar basket, ya kena Women of the Match la yora da ke bashi syarani. Testing. Testing.
15, nakalihat ke KSU, nakapos kapor ke Jepulong, yakini ki jingelekai haman lagi senak terekam di jongka, bag kerman, bag rumba kini ki jingelekai, ki samla, bag senang bag kantai ki happy break, kendon yang kata kemensiam, jongka jingikun, ke jingele, kenangra ki laru, balak nagi jingte ki jingkum, jong ki ai besniu, ki bengisam, ki benang kiau, bag ki benang bam asut yang kerja pendiri gijongi khantam ha kejigem jo samla samhoi gijongi kurku kerdo ya kene tournament bat kumjo kurku kerdo tenpok keduyang yang kisu saumer unit bakanang kreisikom nang ne sakmat to bleng nang kurku yebi bat kumjuru khadu khadwa so ngon song nga kwa bat amsiam bagangit skam bagi Islam lagi banyak akhmat kejongi ban peni ya kisap ki hong kejongki ba penai yang ba bahata ba kejing lekai kejongpi bagi ngets kam ba kejing pet kejing lekai kejongpi kan long kejing ai mesti pat ni kini ki hat ki baret kejongi nang ba kin nang kiyo irat hakane kejing lekai kejong ka ba pi nuksa hakane ka kenti bumenta kadu kharwai ai kublei bi sajisen tu blei nak ku ni baro macam orang keluar kiri Muslim khasis student brain ku lagi bro. Bor hingi cui ba ke isu lagi tot kubur hingi cui ba kasim ni issues ki ba ta egari ba jak ndriu tenteng keren ni ki mat ki jura ki badai jak ndriu jing syak pelun ke jaka jing syak kubur jak ndriu jing nak kubur ndrei ki ba sit pun ki ba ya news ki kam ki juga ki isu bidepru ba ke isu kerja pelong ya kini ki social activities pengilah orang tin pareng bagi dunia ke basketball kalian ke sports mixed martial arts ke football cricket ke badminton but we pada ki jing lekai ni kolong irensan pada ke jing kok dia wai menyebut tem ni ju ajing arab ya ki brio ki ba semlanat tak lomba ke jing shop mariang lagi dari kiwan ni dari logi jencar kata jarap pen selain. But ini kita kerja di bawah kam di sudah lihat berdile hai bor berit. Dan bawah jeng susun ilmu kiwai ni lagi yo balik sini kiwai. But abang ipet kalian ke sports beli ke isu kalau proaktif bah berpeluang ini dijadikan lekai nomor bah. Nadu mensuahi ni sim bah jengkilan mat pulih ke puki karwai ke put di kedai kata kawai ke ini counter measures persyak ya jadi berbuat kejengguat kanglang kakia kau drop kini kita jadi iba lah berkata ya kata constitution jenggu beliau lah dia kamet kapat jenggu beliau bangan air saya pi yang ni ba komiti ni kibai lekai basketball nonton lagi kejeng lekai juga samlar thai ke belum internet ada kata-kata dan nonton saya sakis kejeng lekai juga senrang bahangi ki kita ki audience kita ki nong pekai idon nadu ki beri ke balak teman di riurang bah di long kami di samla kan tebe senrang juru kam tambe jadi hak ibarat bat apa pilih kai ini ibat ba kero ya kan hoi keri saya ki bakani hi kan ayu saya di hak ibarat kena samla ba nada ngalong kami kan ajing toy ngasibun ba kanom dan ke jing nong kenya ru namar ba ngalor ngayu jingero lagi para show di patau lagi baik kersan ke tipe jonga ngayo ru ya kamet ke ba bak ke bakya krat ngayo ru ya buram ya kesyong kata ya kejing kesembat ya lagi sibat bahkan tanglah kata sibun banyak kebadi ijing di buat tentang drugs buat bangkiak tanglang asurok dan iban poiru syakikam di anti social activities tunggu kamtu hiu dan kinu gikam di basniu akaba yang lang kasalang gaben gako kakiar lailum laiwa lagi ini kecil pelong jeng isu somewhere unit ru ini ke basketball kalau sebentar ada counter measure persyak ya kata jing di drugs ya kata jing di ya jing buat dalam di beper but kaniru belum terrensan depan ai platform ya kita ki samla je belum terang ke jing lekai hoi ini ki samla ke jing lekai ke state level ke national level but ni iba kadon kata ka
jengkrang juga biru berkiu dari teng-teng kim yo pada kata karsang. Berkemni kita tournament semalang yo kita kibarit dari kini kita Islam iban IP pada kata kecil pentebet dan kalau kita ke examination berkiu pak syah kiwi kertan. Berkicukuran dulu teng-teng yang membalik ke isu kepelik kait tentang para kasih. Kemudian di ODC kemudian kata spirit of competition penyebun bersyak yang kiwi pak kecil pendiriu. Dan dari dengan orang nyepi kaki isu ke penyebun syah para kasih kerana menginyolah penyebun syah para bengi mana dan kemengalong mantan pada ke examination bisa kiu sui ke level penyebun kiwi kecil pendiriu. Maka isu ini dengan seng apa yang nak bentar kecil pendiriu kasih mengalong nyepi masuk na nakasenya Anthony's College ke Pulau Ngayok College wi kan siya apa tangi di samla ke kuliah ke tuga college bagi nyele kai kelang bagin pentre lagi ban push kerang sam ke nyekun batch ke Inter College dengan niru ke kata kecik temu juga ke isu bat tentang yawa yang ke pekerjaan ya ke isu saumer union bakanang yai pentulun ya ke salantam juga jing sakri ke jongka ya ke imlang ka salang ya ke snong ka thau bagi keri ngecek ndiri hi borokowai.
Vanisha Lamarin, Caroline Karpuri, Iva Langske, Bablariti Langste, Aljiva Rumnam, Gracia Langste, ke batka Bliss bola Ayora yang kusnam kebakaran hajar mereka berikan bakat trofi. Sinovia Karbani, Celika Mary Nombat, Basisha Mauglay, dengan Sisha Karpuri, Rosalind J. Maulia, Iva Resta Lingdo, Stasinia L. Lungkakiang, Elvio Rika M. Soklet, Kusnam ke Arfo Hajar Nikah dekat batka trofi.
hai ka jing thap ti Elvinson Lingdo Kinsi Rinal Walang Marjorie Wat Khem Khong Lam Ribok Lang Warjeri Rofilman Karnayon Cliff Charlton Karnayon Bawan Nami Nyuta Tobat ka tim Youngblood kalayo ya ka kusnam ka bakharan haja akan ikut pemerintah Bang agar part ba Ruben bin Samlai ka trofi Kang ina ya jumpa pati na mata ka tim Youngblood Richard for Youngblood hep. Hore. Richard for Aeronation hep. Hore. Eric Walang Andronius Dingdo Prangsngi Walang Craig Douglas Merthong Dagmen Lang Lingdo Wilson Karmujai Ronan Vicario Nyota Me Banjob Lang Shadap Ngarang shoot. Ngadam sini saya. Wan Borsing Karmi Somer orang Somer. Buat Leo Galan Nyauta Buat ke tim Indonesia Ang ini kapur ke Yora Ru Buat ke Kusnam ke Baar Ko Hajar Mga kapar Samla Ostanik Buat penais dan Yaka Trofi Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Teachers for Youngblood. Hip hip. Hooray. Hip hip.